Da li ste znali da je upravo jedna od najkrvavijih bitaka u Evropi povezana sa nastankom Crvenog krsta? Da, svima nam je poznat simbol Crvenog krsta, ali retko ko zna da se priča o njegovom nastanku krije u jednoj od najstrašnijih bitaka. Godine 1859. švajcarski biznismen Henri Dunant bio je svedok bitke kod Solferina u Italiji, u kojoj je poginulo i ranjeno skoro 40.000 ljudi. Zgrožen prizorom, Dunant je organizovao lokalno stanovništvo da pomogne ranjenim vojnicima, bez obzira kojoj vojsci su pripadali. Simbol Crvenog krsta na beloj pozadini odabran je kao neutralan i lako prepoznatljiv znak. Iako je Crveni krst osnovan u Švajcarskoj 1863. godine, Kneževina Srbija je postala prva država izvan osnivača koja je prihvatila ideju Crvenog krsta, tako što je potpisala i ratifikovala Ženevsku konvenciju iz 1876. godine, a koja je garantovala neutralnost sanitetskog osoblja i bolnica.